Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Krama Palembang. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 6 Jumadil Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan 27 Oktober 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun salat bertugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muadzin Al-Ustaz Ahmad Fitrayadi SPDI, dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Farham Sulhani SSI Al-Hafiz, serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Ubaidillah Luai Ad-Dimsyik yang SI dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan, serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian dzikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Krama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الشر. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ورحمني وجعلني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان
الله أكبر. تحيات الواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل وسلم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجعلني الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحيات والبركات. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وصليت على سيدنا اللهم إنا أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. بحجنا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبنعمه الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. نوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin al-ulama al-amilin masyayikhina fid din ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب
ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أصولهم وفروعهم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru kita yang senantiasa kita muliakan, dan semoga beliau-beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa selalu memberikan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat Allah, berkat pertolongan dari Allah, kita semua masih bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Semuanya tiada lain berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang berikutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya terkhusus kelak ketika di akhirat. Tiada syafaat atau pertolongan yang sangat kita harapkan untuk menyelamatkan kita kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disampaikan dalam sebuah riwayat hadis, bahwasannya setiap nabi itu punya satu doa yang mustajabah. Jadi satu nabi itu diberi hak oleh Allah untuk berdoa, dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, nabi-nabi selain nabi kita Nabi Muhammad itu doanya sudah dipinta, doanya sudah dilakukan ketika di dunia. Tetapi tidak dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaminan doa yang diberikan oleh Allah, hak doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu disimpan oleh Nabi Muhammad nanti ketika di akhirat, yaitu untuk memohonkan syafaat pertolongannya kepada umatnya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang nanti masuk dalam doanya Nabi ketika di akhirat, yaitu mendapatkan pertolongan, syafaat, keselamatan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Inilah bukti
cintanya Nabi, sayangnya Nabi, perhatiannya Nabi kepada umatnya, kepada kita-kita semua ini. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya alhamdulillah kita kembali bisa hadir di masjid ini, yaitu untuk mengikuti pengajian kita, cawisan kita, rutinan kita, tiada lain yaitu untuk mencari ilmu. Karena orang mencari ilmu itu adalah salah satu jihad fi sabilillah. Orang yang berjalan mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, ibarat orang yang berperang, berjuang di jalan Allah. Sehingga orang yang berjihad, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim, majelis ilmu, maka ya Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan kitab tafsiri ayatil ahkam, yang pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ayat berkaitan dengan masih seputar pernikahan. Kalau kemarin kita bahas masalah cerai, ya, masalah cerai, masalah tolak. Nah, sekarang yang akan kami sampaikan yaitu tentang permasalahan iddatul wafat, yaitu iddahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kemarin itu kan orang yang dicerai. Ketika dicerai, istri itu harus iddah. Iddah itu menunggu. Ada yang iddahnya 3 kali suci, kemudian ada yang iddahnya 3 bulan. Kemudian kalau dia hamil, iddahnya sampai melahirkan. Nah, bagaimana dengan kalau tidak dicerai tapi suaminya meninggal? Suaminya meninggal. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah disampaikan tentang permasalahan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Adapun orang-orang, seorang suami yang meninggal dunia, kemudian wayadaruna azwajan, suami atau laki-laki tersebut meninggalkan istrinya, alias istrinya jadi janda. Maka apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut? Istri tersebut harus yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Maka dia harus menjalani masa iddah, menunggu. Maksud menunggu itu tidak boleh langsung nikah, harus ya iddah dulu. Berapa lama iddahnya? Yaitu 4 ashhurin wa 'ashra, yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, ini untuk janda yang suaminya meninggal. Fa idza balagna ajalakunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Dan jika sudah menyelesaikan masa iddah tersebut, sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka baru dia boleh untuk menikah kembali dengan laki-laki yang akan melamarnya.
ya laki-laki yang melamarnya. Jadi kalau lanang nak menikah dengan jando ini suaminya meninggal, maka tidak boleh ngelamar sebelum selesai iddah itu, sebelum 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari baru laki-laki datang melamar, kemudian menikah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu apa yang akan kalian lakukan. Nah, dari ayat di sini itu menjelaskan bahwasannya seorang perempuan itu harus menjalani iddah 4 bulan 10 hari ketika ditinggal mati oleh suaminya. Mengapa kok 4 bulan 10 hari? Maka ini ada seorang ulama menafsirkan bahwasannya 4 bulan itu hitungan bayi yang ada di kandungan sampai proses ditiupkannya ruh. Nah, jadi mulai janin di dalam kandungan kan 40 hari baru ditiupkan ruh. 40 hari pertama nutfah, yaitu berupa air sperma. 40 hari kedua berupa alaqah itu segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Baru 40 berarti kalau sudah 40 kali 3 120 hari sama dengan 4 bulan baru ditiupkan ruh. Nah, baru ditakdirkan janin itu hidup di dalam kandungannya seorang istri atau seorang wanita. Nah, ini yang menjadi batasan 40 hari 3 kali, yaitu 4 bulan ini yang oleh ulama diartikan sebagai iddahnya janda yang ditinggal mati oleh suami. Jadi ingin membuktikan, nah 40 hari ini kira-kira selama proses 40 hari ini apakah dia suci head ataukah tidak? Ya, selama 4 bulan, selama 4 bulan 10 hari ini apakah dia suci head ataukah tidak? Kalau dia suci head berarti ini janinnya bersih. Tapi kalau dia enggak head berarti ada bayinya. Nah, maka ketika ada bayinya itu, maka ya istri tersebut yang ditinggal mati oleh suami itu dalam keadaan hamil. Nah, itu berarti kalau orang hamil belum boleh menikah. Ya, kalau dalam keadaan hamil belum boleh menikah. Jadi itu yang oleh sebagian mufassir, ahli tafsir mengartikan mengapa ke 4 bulan 10 hari, karena mengikuti hitungan janin yang ada di dalam kandungan sampai proses ditiupkannya ruh, nyawa. Jadi bayi itu ketika terjadi pembuahan itu belum ada ruhnya. Nah, ruhnya itu ditiupkan itu ketika usia 4 bulan. Makanya ada tradisi kita itu kalau 4 bulan biasanya ada semacam syukuran itu yang ngundang tetangga, ngundang keluarga, nanti dibacakan ya ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang baca surat Yusuf, surat Maryam, ada surat Luqman. Nah, itu untuk apa 4 bulan itu? Untuk ngiringi ditiupkannya ruh di dalam kandungan seorang ibu, sehingga Allah ya menakdirkan hal-hal yang baik untuk bayi ini. Itu karena ketika ditiupkan ruh itu ditakdirkan langsung apakah dia ini orang yang selamat atau orang yang celaka, mak mana rezekinya, mak mana jodohnya, mak mana umurnya, semuanya sudah ada dicatat oleh Allah
ditakdirkan oleh Allah berbarengan dengan nafkhur ruh, yaitu ditiupkannya ruh tadi. Nah, ini penafsiran ulama. Selanjutnya permasalahan ayat 4 bulan 10 hari ini sebenarnya dalam proses turunnya ini belakangan maksudnya apa? Ada ayat yang mendahuluinya yang menetapkan bahwasannya iddah seorang perempuan yang ditinggal mati itu bukan 4 bulan 10 hari, lebih lama, yaitu di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 240 disebutkan walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Jadi ketika turun hukum iddah berkaitan dengan perempuan yang suaminya meninggal tadi, itu pertama hukumnya iddahnya itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suami itu iddahnya itu 1 tahun. Ini ayat yang lebih awal turun dalam surah Al-Baqarah juga. Kemudian beberapa waktu berikutnya, karena 1 tahun ini kelamuan, ya seorang istri, ya suaminya meninggal, ya biasanya namanya perempuan itu biasanya ada pendamping, kok ada pendamping merasa sendiri, kesepian dan lain sebagainya. Akhirnya dengan waktu 1 tahun ini ya dipandang oleh syariat terlalu lama. Kalau nunggu 1 tahun nak nikah lagi, ya tahun nak nikah lagi. Akhirnya dipermudah oleh Allah karena syariat itu tujuannya adalah memberikan sebuah kemudahan. Ya, turun ayat yang tadi yang kita bacakan tadi yang menjelaskan tentang 4 bulan 10 hari tadi. Jadi ayat yang tadi, yang pertama yang masa iddah 1 tahun tadi dihapus atau dinasakh dengan ayat yang turun berikutnya yang menjelaskan kalau iddah seorang istri yang suaminya meninggal yaitu 4 bulan 10 hari. Ini. Jadi ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu. Pertama yang menjelaskan 1 tahun, yang kedua menjelaskan 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi yang 1 tahun ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang menjelaskan iddah 4 bulan 10 hari. Dalam ilmu tafsir ini disebut dengan nasikh mansukh, ya. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Yang dihapus bukan ayatnya. Ayatnya masih ada di dalam Al-Qur'an. Ya, bunyinya masih ada di dalam Al-Qur'an, tetapi yang dihapus adalah kandungan hukumnya. Kandungan hukumnya itu sudah tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi. Jadi nasikh mansukh itu banyak terjadi di dalam Al-Quran, ya. Contoh lagi tentang arah kiblat, ya, dulu kiblatnya Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, akhirnya beralih kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, berarti yang perintah menghadap ke Masjidil Aqsa sudah dihapus. Nah, itu namanya nasikh mansukh, ya. Banyak di dalam Al-Qur'an ya berkaitan dengan nasikh wa mansukh tadi itu. Ya. Selanjutnya ada permasalahan juga yang dibahas, ma hiya iddatul hamili al mutawaffa anha zawjuha. Bagaimana iddahnya orang yang hamil yang suaminya meninggal. Hamil tapi suaminya meninggal.
Jadi kalau yang meninggalkan 4 bulan 10 hari. Tapi dia ini bukan cuma suami meninggal baik, tapi dia juga dalam kondisi hamil. Nah, hitungan iddahnya pakai yang mana? Karena ketentuannya itu kan sendiri-sendiri. Kalau dia ditinggal suaminya meninggal tadi 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan iddahnya, maka yang dipakai yang mana? Apakah menggunakan yang 4 bulan 10 hari ataukah menunggu sampai dia melahirkan? Nah, ini ada permasalahan yang dibahas oleh ulama. Ya, menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ulama, iddatul hamidi al-mutawaffa anha zawjuha wad'ul hamli liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Menurut mayoritas ulama menggunakan iddahnya orang hamil, yaitu sampai melahirkan. Nah, iddah melahirkan ini berarti bisa juga sebentar, bisa lama. Maksudnya apa? Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya itu kandungannya masih 4 bulan atau masih 3 bulan, berarti dia nunggunya lama. Kan melahirkan itu 9 bulan. Berarti kalau kandungannya 3 bulan, dia iddahnya 6 bulan berarti untuk sampai melahirkan. Tetapi bisa juga sebentar. Jadi ketika suaminya meninggal itu dia hamil 8 bulan, hamil tua. Nah, berarti dia cuma nunggu sebulan. Karena bulan depan sudah melahirkan. Berarti dia iddahnya cuma 1 bulan. Nah, jadi kalau menurut jumhur fuqaha ini 2 kemungkinan, bisa lama, bisa sebentar. Nah, itu lihat berapa bulan kandungannya tadi ketika suaminya meninggal dunia. Nah, ini menurut mayoritas ulama, karena memang fungsi dari iddah adalah membersihkan kandungan dari anak atau janin suami yang meninggal itu. Nah, itu menurut jumhurul ulama, jumhurul fuqaha. Tetapi ada pendapat yang cukup bagus juga, ya, yaitu yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, ya. Wa ruwiya an Aliin wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annal hamila ta'taddu bi ab'adil ajalain, ya, bima'na annaha idza kanat hamilan fawada'at al-hamla wa lam tantahi muddatul iddah 4 asyhur wa 'ashr, ya, tabqa mu'taddatan. Jadi pendapat yang kedua ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan sahabat Ibnu Abbas mengatakan orang hamil yang suaminya meninggal maka diambil iddah atau masa yang paling lama yang lebih lama antara dia melahirkan dengan 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih lama? Mana yang lebih lama? Tuh. Kalau yang lebih lama dia melahirkan, maka yang dipakai yang melahirkannya. Kalau yang lebih lama 4 bulan 10 hari, maka yang digunakan 4 bulan 10 hari. Maka dalam kasus yang saya sampaikan tadi, misalnya dia suaminya meninggal itu kandungannya 3 bulan, berarti yang dipakai adalah sampai melahirkan. Masih kan 6 bulan, masih 6 bulan dengan 4 bulan 10 hari, masih lama 6 bulan. Berarti yang dipakai sampai melahirkan. Tapi kalau dia suaminya tadi meninggal usia kandungan 8 bulan, 7 bulan 8 bulan, 2 bulan dia melahirkan, maka yang digunakan adalah 4 bulan 10 hari yang lebih lama.
Jadi menurut Ali dan Ibnu Abbas diambil yang mana yang lebih lama antara waktu 4 bulan 10 hari dengan melahirkan. Itulah yang dipakai iddahnya. Iddahnya seorang ibu yang lagi hamil yang kemudian suaminya wafat atau meninggal dunia. Nah ini. Jadi ada dua pendapat ulama. Satu, yang pertama tadi tetap menggunakan sampai melahirkan iddahnya. Kemudian yang kedua diambil yang mana yang lebih lama antara 4 bulan 10 hari dengan lahirnya kandungannya. Nah itu beberapa ketentuan di dalam orang yang hamil yang kemudian suaminya meninggal dunia. Nah kemudian hadisnya, ada hadis memang yang diriwayatkan yang menjelaskan tentang iddahnya orang yang hamil yang suaminya meninggal dunia itu, yaitu bahwasannya ada seorang sahabat perempuan, ya, kemudian suaminya itu meninggal dunia ketika haji wada, ya. Namanya perempuan itu Subai'ah al-Aslamiyah. Nah itu suaminya meninggal ketika haji wada. Tapi Subai'ah ini lagi mengandung lagi hamil tua. Nah beberapa bulan berikutnya, sebulan 2 bulan dia melahirkan kandungan. Nah tahu-tahu setelah lahir kandungan banyak laki-laki lain datang melamar. Dia sudah melahirkan, tahu-tahu laki-laki lain melamar untuk menikahinya. Akhirnya ada sahabat lain berkata kepada Subai'ah, "Ya Subai'ah, kamu kan belum lama suamimu meninggal dunia, bukankah kamu masih dalam iddah? Kenapa kamu menerima lamaran laki-laki?" Akhirnya Subai'ah tadi tidak jadi menerima lamaran, kemudian dia bergegas mendatangi Nabi. Ya, bergegas bertemu dengan Nabi, bertanya, "Nabi, iddah aku bagaimana? Apakah sudah selesai ataukah belum?" Maka dijawab oleh Nabi, "Kamu sudah selesai iddahnya." Berarti Nabi mengatakan iddahnya orang yang hamil ditinggal mati suaminya yaitu sampai melahirkan. Ini yang menjadi dasar mayoritas ulama, ya, sampai melahirkan tadi. Nah, itu hadis tentang Subai'ah al-Aslamiyah itu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ada sebuah hukum juga yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan seorang perempuan yang suaminya meninggal. Yang ini mungkin jarang orang tahu, ya, yaitu ada istilah ihdad. Jadi seorang perempuan itu kalau suaminya meninggal itu wajib di dalam masa iddahnya itu untuk ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad itu al-ihdad huwa tarkuz zina wat tatyib, ya, wal khadab, ya, wat ta'arrud li adhadil khatibina. Jadi yang dinamakan ihdad itu adalah tidak berhias, tidak pakai baju yang bagus-bagus, tidak pakai wangi-wangian, tidak menampakkan diri ke orang laki-laki lain. Ini harus dilakukan oleh seorang istri yang suaminya meninggal, ya, selama masa iddah. Jadi selama 4 bulan 10 hari tadi. Nah, itu bahkan ya kalau keluar rumah pun kalau tidak hal yang hajat, kebutuhan yang benar-benar, ya juga tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena dikatakan oleh ulama karena masih menghargai
kepada suami yang meninggal tadi, almarhum suaminya. Nah itu, maka tidak boleh bagi seorang janda yang suaminya meninggal, misalnya suaminya meninggal minggu depan lah berias keluar rumah, wah, kemudian menampakkan diri di laki-laki lain, tidak boleh. Karena apa? Satu, karena masih dalam berkabung, ya, berduka dengan kematian suaminya. Yang kedua, karena masih punya hak kewajiban kepada suaminya, ya, ya, masih harus menghormati, menghargai suaminya yang meninggal itu tadi. Jadi itu harus dilakukan ihdad itu selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari itu. Nah ini yang harus diketahui, ya, mungkin untuk keluarga kita atau ada dulur-dulur kita yang ketika suaminya meninggal maka harus membatasi diri, jangan sampai langsung ya berhias, ya, memamerkan kecantikannya misalnya, tidak boleh. Nah ini untuk janda yang suaminya meninggal tadi. Bahkan ada sebuah pendapat juga yang mengatakan dianjurkan juga untuk seorang adik misalnya yang kakaknya meninggal, justru ihdad juga sebagai bukti berkabung, berduka, tapi tidak 4 bulan, berapa hari, 3 hari sunnahnya. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, seorang perempuan ini, misalnya kakaknya meninggal atau adiknya meninggal, perempuan ini juga harus ihdad. Ya, ihdad itu dalam arti maksudnya ya tidak usah berhias dulu, tidak usah pakai wangi-wangian dulu. Nah itu. Bahkan menjaga diri, jangan mudah keluar rumah. Ini selama berapa? 3 hari. Ya, kalau ada saudara laki-lakinya meninggal, perempuan ini ya disunahkan, dianjurkan membatasi dirinya selama 3 hari sebagai tanda berkabung atau berduka atas meninggal keluarganya tadinya itu. Ini dalam aturan fikih kita, dalam aturan hukum kita seperti itu. Ada yang namanya ihdad. Nah itu saja para jamaah rahimakumullah, intinya ketentuan untuk orang yang suaminya meninggal, seorang istri harus menjalani iddah, ya, iddahnya perempuan yang ditinggal mati tadi 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang perempuan tadi dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan bayinya. Nah itu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihadirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Krama Palembang. Hari ini hari Senin, malam Selasa, tanggal 6 Jumadil Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan 27 Oktober 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun salat bertugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muazzin Al-Ustaz Ahmad Fitrayadi SPDI, dan salat Isya akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Farhan Sulhani SSI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah Rabbi maklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Krama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. صووا صفوفكم فإن تسويد الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ورحمني الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله له لا شريك له. لا إله إلا الله له لا شريك له. له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله له لا شريك له. له الملك وله الحمد. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد
الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحياتكم فيها السلام وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين.